Ebidduubo byonna ebiviire mu bantu era ebiri kuvanga y'amaloboozi ng'akukoba nti Obwakyabazinga bwandikoze kyamaani ino. Tuusa kulamusa okuva owesse bantu ne maama Mutesi nti baliyo balungi n'abalangira balikonka era babalamwisa babasinga okuba wano. Mwebali omulimu gwa ekitongole kya Kyabazinga Initiatives kuwanirira era kwongera mu maani mutumbuke mutandika okukola emirimu nga gisobola okugemwako n'engalo ate era nga gisobola okukolera ku omuzungu kyayita auditing nga gikolebwa professional. Baba yatutuma nti muje ndi wa mukisa nti ninze executive director era munkubire ku mungalo yatutuma nti muje mukwane emikago tusobole okuba nti tulina kukuku akapiya akavango ebintu bino bitambule. Nenda kutaawo disclaimer nti sebantu yatukoba nti gazira ajja kuvanga asobola okwanganga ebizibu bya busoga. Ife ng'abasoga beene tulina kwekola mu mulimu nga tubita mu bitongole byaife n'abantu baife ababuliido n'abandi nga ab'amadiini ni gavumenti okuba nti bo batugemera kwaye ife tugemanga wonna kuba ensonga eno etugemako. So banaabali kututaamu empiiya basobola okutaamu empiiya olwaleero ayido baba nga tebasobole tikijja kutegeeza nti tujakoma kola ki okukola. So nga tuli wano tulina okutegeera nti n'empenda ddene tujja okuba nti byetukola biri sustained ife tusobola okubyekoleranga beene etube tuteekoyisira tulekere okulinganga kuluya okuba nti ono noono najja okutuyamba wabula ife beene tuveemu omulamwa ogweyamba. Ebitongole byetwatuukirira biri kamaala ebiri mu United Nations ebiri mu gavumenti era nenda tukubireko ekitiibwa Dr. Muvawala Mungalo kuba National Planning Authority eri on board era nerikutaamu ssente olwaleero luno netuli kukozesa n'ewiiki eno yonna banaabwe tumukubire ku Mungalo. Ebitongole ebyo era einuma waabyo eriyo United Nations Population Fund ayo babaandika Lufalansa eri UNFPA era ni United Nations agency ekola ku HIV mu Uganda yebeeta UNAIDS. Ebitongole ebindi biri wano tulina World Health Organization tulina UNICEF. Ekiseera ekyo mu December twali tukaalira USAID era twafunye ekikangabwa nga Trump akitwerewo aye nga bonna baali bayiye nga bamalirivu okutuyambako. Tulina ebitongole ebindi ebitwegayiseeko ng'ekitongole kya PDM oba Secretariat ya PDM eya gavumenti ni Interreligious Council oba ekitongole ekikwanaganya ab'amadiini. Kale lwaki tuli wano olwaleero? Tuli wano lwakubanga Baba yagalaga Yakoba ati abasaada n'empango ejja kutambuzibwa basaada ate ife ng'Obwakyabazinga buli bakulembeza abasinga bungi baki basaada. Ekindi ise ife manya kalera banda abakweta kisegese kwegamba kiwakweragira nayemereire mu buki obwalera banda n'abamu solutions ife tulingirira atuyambe tuve ku mbeera ebi twiremu nga bwe nabakomyekwali Constitution n'Obwakyabazinga emirimu kamaala n'obuvunaanyizibwa aye natolayo ku bibiri eritamunkola
abakyabazinga bupaletinga butya oba n'ekitiisa n'okuwulira obulungi ng'abasoga nti nze ndi musoma kyeweyagaliramu. Ekyokubiri, to promote the development, preservation of community. Edith, I want you to go back with a report of the traditional and cultural leaders article. Enrichment of all people within their organized community. Ekintu ekyo kyetukwatulira. Owakyabazinga ndi baba mu mulimu akole ki? Aleeta ekulambulana mu bantu. Batambulira oba Katonda amulayira obulamu ayenda kubona Busoga ebyawangwa byayongera ebyenumirizaamu Busoga enkulambulana mu bulamu bwayo wabala economical empowerment era nga kasa n'obwakyabazinga bwaki bwa Busoga ayenda Busoga etyo kukakatako okwogerera ddoboozi kuba nti nze ng'owolukiiko twemerera mu mwana getuliri. Era nga bwe mubwine ku misomo gino gye tubayireku kiri kulaga ebidduubo byonna ebiviire mu bantu era ebiri kuvanga y'amaloboozi ng'akukoba nti obwakyabazinga bwandikoze kyamaani ino mu kubunisa pologulaamu da gavumenti era obwakyabazinga bwandikoze kinene ino okuboneka nti emiramwa ni pologulaamu mu byalo eyo. Aye nga bwe mukiidi eiteeka eryataawo obwakyabazinga tirituwa mwaganya oba mukisa okuba nti tusoloza musolo tituba na sente weewaawo eiteeka liriwo likoba baba nti ise bantu aidanga kukola ebikulankulanya abantu be eiteeka eryo likomaawo era olwaleero no nga bwe muwulire tuli kusaba aba National Planning Authority batuyambe balekere kutukoba bukobe nti tuli important batute mu program ate batute ni mu national plans ni mu national budget tutuuke paka mu parliament nga bayidi nti obwakyabazinga mu Uganda bona bulina omutemwa gw'esente okukola programs eduyamba abantu kuba kirambikibwa mu semateeka wa Uganda ate kyabanga kirambikibwa mu iteeka eryataawo obufuzi obw'ensikirano nti kyabazinga n'obwakyabazinga bwida kukolanga emirimu mu bantu aye kikomaawo tibatuta ku national budget. So tubasabye era tugongera okubasaba nti batute ku national budget twena tube nti abantu baife naddala abakozi bafuna engeri gye basobola okwemerezaawo emirimu oti neegyo nga gino egyo lwaleero. Tweyanzenda kwongera kwebaza anaife ab'amawulire olw'okuba wano tuli lunaku ng'era bwe mubayire mwedi okuva ku lw'ebbalaza paka olw'okutaano tuli wano mu misomo nga tuli kusomesa ebitongole eby'obwakyabazinga n'okubyebuuzaaku ku pologulaamu yaise bantu ey'okukendeeza ekifunamabunda mu Busoga wano. Olwaleero wano tulina ab'olukiiko lwa Busoga nga bayidye nga bakulemberwa w'ekitiibwa Sipiika Mutyabule George era nga tubayire wano mu musomera tukaaliwo nga tuli wano mu Busoga lukiiko nga tuli kukubaganya ebirowoozo okutegeera ngeri ki Busoga lukiiko yo ngayo bweyida okuba nti eganirira era eyamba ise bantu okuba nti atuukiriza ekyokukendeeza ekifunamabunda mu Busoga. Era epogulaamu eno y'abasaada n'empango kitegeerekeike nti ejja kukulemberwa mu Basoga ate nga Basoga epogulaamu eno ey'abasaada n'empango ejja kukulemberwa basaada kitegeeza nti abasaada n'empango kiri kutegeeza nti ise bantu ali kutuma abasaada okuba nti beemerera mu kulwanisa ekifunamabunda mu baana abakaali kwetuuka. Nga bwe nabakobera ise bantu yagalaga nti obuwangwa bwa Busoga bukoba nti omusaada n'omwana ow'obulenzi n'empango d'amaka era n'ebitundu bye tuwangaaliramu. Ekitegeeza empango tikitegeeza kuba nti oba otuuka eyo obe nti ndi mpango ndi musaada ndi mpango ti bigambo bugambo
mu buwangwa bwaife empango y'omusaada n'oyo omusaada alina obuvunaanyizibwa ID obuwangwa bwa Busoga butambula butya n'obuvunaanyizibwa mu maka n'omusaada ali n'omukazi n'abaana basobola okulabirira n'omusaada atajjanga awo abaana abato amabunda emusaada empango n'oyo omusaada idi nti omwana akuzibwa kyalo era buvunaanyizibwa bwange abaana okukuzibwa n'empisa era okutwalibwa ku masomero n'okwidandabwa ti kigambo obugambo nti abasaada n'empango kikuwage buwage oli mpango kituufu ayenga otuukiriza ebintu ebyo wansi ensonga eyindi yenenda okutangazaamu nti ti kyakukoba nti kuwaga basaada kufuuka bakiwajjo banakyemalira kigambo kyakukoba nti mughanirira amaka gaimwe mu protecting abaana mube nti nimwe omukugira ebintu ebibyo ebiba baana abobuwala nabo obulenzi kitegeeza nti bempango munkulankulana y'ekyalo kyo bempango mukulwanisa obwibi ku kyalo bempango mu kintu ekiba nti kitwala Busoga mu maiso era ise bantu munkolwa eya abasaada n'empango oyisira ali kulita okuyamba abasaada ng'atandikira ku baana ab'obulenzi basobole okuba empowered babe n'akasente mu nsawo kuba obuvunaanyizibwa butegeeza nti olina okuba n'akasente mu nsawo kyova obona nti yatugalayige nti tutandike okulwanisa ekifuna amabunda nga tuyambye abasaada okuba nti balina kye bataako mu nsawo okugezanga okubakubiriza okwidumbira ebitongole bya gavumenti ebiri kuleeta enkulankulana ekindi kyakumakinga sure nti buli mwana mulenzi eyafuna omukisa n'abanti asomye asobola okuyambibwa mu kunoonyezebwa emirimu n'abo abatasoma ne bava mu masomero olw'ensonga endala obeeri tuli kujja kuba kungeera baba yatandikaira jawaka kunga emitwalo 4 yagita mu skiringi baba bafunye emirimu egy'omu mutwe ng'okuzimba emirimu egy'omu mutwe nga okubaada okugeesa n'okuba nti bakanika amamotoka ebintu ebyo kyabazinga ali kujja kwongeramu amaani okuba nti buli mwana waire oba oli eyo nti oli mulenzi wafuuka baba ng'atooka ali kwetuuka ali kujja kukuyambaku mu ngeri oti neeyo aye nga omulamwa gwe ali kukoba nti mwene tegeera nti okuba empango ndina okutaamu amaani ekyo kitegeeza nti buli muvubuka wooli tegeera nti oba toli mu isomero funa ekintu ky'osobola okukolawo osobola okweyemerezaawo obe omusaada empango asaaniire mu bantu ekindi kye tuli kujja okutaakoyisira kyakukuumira abaana mu masomero ekindi kyakuboneka nti gali emmere mu maka omusaada empangwa n'oyo afaayo n'okuba nti abantu beewange baliire emmere balina emmere sizoni yino ey'amaadi eriku tulina ennimiro oyo n'omusaada gwe tuli kweta empango abasaada n'empango kwiza basaada kubayidukiza obuwangwa bwa Busoga obukoba nti omusaada nayemerera mu maka megatambula bulungi amaka gayemerera mu omusaada memale abaana basoma omusaada atayemerera mu nsonga tewa bulungi so tulikuba idukiza nti muli mpango era mukola ebyo ebisaanire empango kyediteeka okukola ekindi kya kukoba nti mu mpango eno tuli kwenda buli muntu mu Busoga naddala abasaada n'abalenzi kibenga kive era kikafuuge okuwa omwana omuto amabunda tuli kukoba nti mube basaale mukulemesa ekifuna amabunda buli omu bwotegeera nti omwami oyo oba omulenzi oyo ali kujjanga nga akobya obwana obuto ni gube mulimo gwa musaada oba omulenzi nga tuyambibwako n'abakazi aye gube mulimo gw'abasaada n'abalenzi okuba nti ekintu ekyo tukirwanisa era kifuuke kintu kyakyeninalwa mu Busoga wano nenda kwebaza banaife abatugabirira
tuli kwebaza ebitongole bya United Nations kuba emisomo gino tijyandisobweke kubaawo singa titulina UNFPA titulina UNAIDS abatutayire mu esente ate nga ni National Planning Authority ekulibo owekitiibwa Mubawala etutayire mu amaani okuba nti omumisomo gino gijja mu maiso abantu baife bajje mu byalo bategeeze banaife bekigemako. Ekintu ekindi kyendi kwenda abaana mawulire mutegeere nti baba yatugalayige yakoba ati ali kwenda obukiiko mu byalo obwa abantu 11 abantu abo ng'omulimo gwabwe gwakuba nti boogera n'abantu boogera n'abaana boogera n'abasomesa omulimo ogw'okukoba nti bana twekolemu omulimo obusoga wano omwana akuzibwa kyalo nikye twidi era tukuzenga twidi nti omwana akuzibwa kyalo tuli kwenda obuwangwa bwaife obwo bwirewo ngera akakiiko ako akalina nti kalondeibwa kali ku baba kali ku mama kali ku senga kali ku koja kali ku dada kali ku omugalo omukulu n'omulenzi omukulu ku kyalo abeebuzibwako era abasobola okwogera niba naibwe okuva mu mizi emibi gye bali kukola tuwabanga tuliko akakikaako kaliku n'abamadiini aliyo okulwa abanaife abaisiraamu n'aliyo okulwa aba Yesu Kristo era twabanga akakiiko okwo kuliku ow'omutala ogwa baba omwene isaze eryo ate era kwabaaku ni Owerosi nga ex officio talonda era buli kyalo kya Busoga kiri kujja kubaako akakiiko ka Kyabazinga kayambe oba oli awo nti gabagaliwo omuntu alina obuzibu tubwaida nti tubutegeere eno obwa Kyabazinga bubeeku nikye bukolera abantu baife tuli kukolera walala ni gavumenti n'ebitongole kamaala era ng'ogwaife ng'obwa Kyabazinga gwakubongera mu maani nakuba nti tukozesa bano abantu abo bwa Kyabazinga nga abali wano olwaleero ab'obusoga lukiiko abakulu b'ebika ba cabinet minister n'ababusoga youth council